Muri iyi video ngiye kukwereka uko wakorera amafaranga online nta gishoro, nkaba ngiye kugusobanurira buri kintu muri application tugiye kurebera hamwe. Ese ni ibiki biba bisabwa kugira ngo utangire kubikuza, ese ni gute ubikora kugira ngo utangire kubona ayo mafaranga, ndetse ibintu ngiye kukwereka iyi application ngiye kukwereka irizewe 100%. Wowe icyo biraza gusaba nuko tugendana akantu ku kandi udatarukije video kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Ikintu cya mbere turaza gukora nk'ibisanzwe, turaza kuza hano muri Play Store, turaza guhita uza muri search wandikemo Profina. Tuza kubona ko ngiyi urahita uyibona, ni ngiyi, iyi urahita uyikandeho. Iyi application guys ngiye kubereka irizewe 100%. Unagiye muri comment wabona ko abantu baba barayivuzeho neza. Noneho wowe n'ubu utayifite urabanza install. Ngiye uko nyifite ndahita nza nyikande open nyifungure. Nugera hano uraza kubanza barahita bakwereka allow Profina to send you notification. Abyiza ukanze allow kugira ngo bazajye bakwereza notification y'ibintu uri gukora. Nusoza urahita uza sign with Google, uhitemo email, muri email ufite muri telefone ushaka kuzajya ukoresha. Kandi hano ndetse ngo accept ushyiremo email yawe. Ndahita mpitamo email, muri email mfite dutegereza gutya. Tukimara gushyiramo email haraza hameze gutya, uri kubona ko tumaze guhita tubona amacoin 399. None uri kubona ko handitse ngo play time. Mbere na mbere kamanze gusobanurire ibintu wuzuza kugira ngo batangire guhembwa. Se ni ibiki bisabwa? Turaza hano kuri redeem turebe ese ni ibiki bisabwa. Hano hantu rero ubikuza ukoresheje PayPal cyangwa Binance yawe. Nituza hano ushobora kuzuga kanda kuri Binance, turahera kuri PayPal turebe ese bikora gute. PayPal batangira guhemba byibuze iyo wamaze gukorera amacoin 27,000 urahembwa $3. Tumanutse hano hasi uri kubona ko iyo wakoreye amacoin 45,000 450 ufite $5. Uri kubona ko iyo hano ufite umaze gukorera amacoin 90,000 urahembwa $10 n'ibindi byinshi. Uri kubona ko ni amacoin 450, ubwo aba ari $5. Nuko nguko rero bikora na Binance. Binance yo babisaba byibuze ko ufite guhera ku macoin 9,000 aba ari $1, 27,000 aba ari $3, 450 aba ari $5 n'ibindi byinshi biba birimo, wowe biterwa n'uburyo wagiye ukora. None twebwe turaza twigarukire hano kuri home, tuze tuhakande gutya. Uraza guhita ubona hano hejuru handitse ngo play on. Uri kubabona neza cyane ngaha play on. Aha ngaha twebwe niho turaza guhita tuza dukande, dutegereze ho gato. Guys, ibi bintu ndi kukwereka birakora 100%. Ya application irizewe. Urahita ubona ahantu hameze gutya rero ikintu uraza guhita ukora, uraza guhita wowe wikandire kuri agree and continue. Uhita uzukana n'ahantu handitse ngo allow tracking, tuzakande. Numara kwakanda uraza guhita ubona kano kantu itugakandaho gutya, utegerezeho gato. Haraza guhita hafunguka ahantu hameze gutya. Noneho hari application bita ibyizi nziza nize ama play time, aho ushobora kuba wafungura application gusa ukaba wasiga telefone yawe ariko amacoin ari kwibara, kandi ayo macoin n'umundi niyo araza kuba aravamo amafaranga. Ukaba watereka phone nk'ahantu runaka ufite nk'ikintu ugiye gukora, application wayifunguye usanga amafaranga yagiyeho. Uzugakirika kuri mowa ukareba ukuntu ibintu biba bimeze. Tuza tugakirika kuri mowa, uraza guhita ubona ko umunota umwe ari amacoin 3 n'ubundi 3 gutyo. Uri kugenda ubibona niko amacoin yawe agenda yiyongera. Uri kubibona iminota wagiye ubikora gutya, duhere ku munota umwe uri kubona ko waba wagize amacoin menshi nk'isawa wamaze kugira amacoin menshi afatika. Uraza turakora back naberetse ko babikoza bakoresheje PayPal cyangwa Binance. Niba ufite ikibazo muri PayPal cyangwa Binance
ubinyandikira muri comment nkwereke se ni gute byose bikora. Guys, mwibutse ni muri mushya kuri YouTube channel yacu, ukande subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ujye ubona video nyinshi nk'izi ngizi, ukande like, ikindi cyandika muri comment, tuzakibanane muri video y'ubutaha.